tuwe kiwanja na muini ucio ngi nigetha tukihota gukona breakthrough kana tiguai. Wapi makofi ya Apostle Job? Wapi makofi? Bwana asifiwe. Nisalimie hivyo. Naitwa Job na nimeokoka. Amen. Amen. Leure. Nothiete wega. Twina maguta megoko. Itokwendaga nake atuinire rwimbo rumwe. Reverend Maina wa OTC wapi wakamu. Karibu sana. Karibu. Eni waja umothe Moses studio nikiaka akaithagia kahe 10 umothe ndore kindu wale no tulikiona na kana tiguai haya horera leferati no hero wega thekio muno twina andu turaretwo ni Sovinga muno haha Sovinga na turuta irima Moses kuria watutigire tuoirwo ni Sovinga oya kigotha junior nigetha nake oke atuinire rwimbo rwake wapi makofi ya Kizaki. Amen.
Inya rume inyue ira mundu ucio ngi akorwo wi mundu rume wimenyerere muno hinya wa guciara ureragwo na gwika atia he handu gakinya Beni Githai uragio niki wekaga ira mundu ucio ngi twika mundu nigetha ugatuika ugatuo mundu Thekio muno mwikira thi niki mutipike kunora aya mwenye soke ogo tunahotimia kwa yuru kwa yuru kwa mkikite Ndona uria mukenete. Yani kana gudoke geithia ndona niguo mamisete kuigua kanio gaku. Ate? Nimo mamisete. Bio. Na ni ndakena muno kana ngu nigukuona. Na niwe ni nyendete rwimbo rwa Mwigwi.
tutire twaruina ona ri njikarite thi riu mukiriega mwathani agocwo geithia mundu high five umwire nie ndi mukenu na nindakena ni kuona ni mukenete ni tondu wa njamba ya rurere Moses Kuria. Wapi nduru ya Moses Kuria? Gaka niko gaitu githe tiguo ona ngihurwo na kuuga coka na mucii tukuuga ino ni njamba itu ya Kiambu na ya bururi na munene tutingikurekia no menye andu aya na guku ri hetu maundu marauga mbu na twahunjiria kihunjio kia Esther. Riu we kurugama ithenya-ini ria Esther ndungirigwo ri ugwika na andu aya umacokerie mwihoko. Geithia mundu high five umwire ni tukuona mwihoko. Ungikorwo wi guku no nginya andu magie na mwihoko. Tuhe mabataro DJ